effectiveness. Impatanege kwasibwa b'ekitongore kya National Water and Sewage Corporation abarahwerweho ebindi bitongore bishatu mu kubyara emiti okutesharaho abantu bashemerire koma hamwe no kuhereza abantu ebindi bintu byo kwihamwe entasya obutatahirira bishara tuza kubyara emiti no kureba ngo abantu batemere emiti so twajyangu omu buffer zone za Kitagata River zo kubyaramo emiti kugira ngo ubutondo bwayo bugaruka. Ministry y'ebyamizi n'obuhangwa eyehanangiriza abaturangwa ebishara bari kutahirira nibyo biri kubahwera okujegena amaizi ago bari kukoresa omu maka gabo. Some activities will be in people's lands, so we should always try as much as possible to gain consent from our communities, but also ensure that while we're carrying out these interventions, we consider all the safety as social aspects. WWF tukahereza amagezi ekitongore cya National Water kugira ngo bakore ibintu bina kurinda omugera gwa Kitagata. Icyo kubanza no kureba ngo abantu bamanya bayegesibwa. Icya kabiri no kureba ngo emyanya ibatahirire yagarukwamo bagihindura abantu babyara emiti kandi ejo myanya yashanke yagaruka busya. Icya kashatu no kureba ngo embera y'abantu kukira munonga abari hihi no mugera gwa Kitagata abo bantu babahereza ekitweta livelihoods ningo buyambi kureba ngo embera yabo yatunguka. Aba RDCs kumekinga sho ngo abantu bona batahirire ebisaru na batahirire yobuhangwe kusangwa babirugamo no kwamezi ganugongere gagaruke bushaka kuranga abantu batunga ikizibo cyo kurwa amaizi. So project nkeno gwe kwija ntebana yambirizaho oku supplementinga hali yirakali ya president okorango twa supporting abantu betu. So mulimo gwetu nkaba RDCs betu na ba stakeholders abandi nuko konja kwengezinga abantu betu okumanya omugaso go kulinda ebyo buhangwa cyonka na project yenu negenda ku benefiting leta kuranga abantu batunga amaizi amarungi amakagaro kuhika 350 ngo garaganyirwa mu kutunga emiti ebihume byenjoki okurise byenyanja hamwe n'endijo myuga project ejo mu district ya Bushenyi kandi abandi n'aba district ya Metoma hamwe na Shema abaherero mugera gwa Kitagata okutongoze hurureji eyibesere implementation of full scale source protection measures project for the Kitagata River in Bushenyi, Metoma and Shema okorirwa hatuza hoteli omu district ya Bushenyi. Omuganda bebembezi behanangirizibwe kwatanisa hamwe n'ebitongore bitari bya gavumenti okurinda okugarura busibyo obuhangwa. Ebe n'ebindi bigambirwa mu district ya Kamwenge obwo abebembezi babiri nibarambura ebishara no kuchondoza emiringo eibero kuchwekerezebwamu yenke no kuterwa byanda ibyo butosha enzire iri kubura hati ntwenda kusimagese kujya mu kwezire yayegesa abantu ikubahereza best alternative agriculture inputs eziba kubasa korera hamwanya aho ukura mutebashisha ibyo buhanga tureba na munonga abantu bahina mugera gwampanga gukustwechinga kora muri zikuringa mukaga kuga mu ibanda kadira kimwe mpaka kakwata next time the council sits, how do we integrate the things of conservation rule, the buffer zone protection within our plans, and we prioritize it? Abebembeze nibagira ngo bwahate bino kwatanisa n'ebitongore bitari bya government okureba ngo ebishara byona byagarwaho ubwo mwanya nugumwe konke imyanya mingi esha akabona kutwareba umucika kimwe cyonke cyabunoga waza kureba urugendo banga herukora ba mutano gwitu na district nango no mu district ya Kamwenge shite ngo muri mwinji munonga kureba ngo twakuma emugera gwampa ngo nibyo bahangwa umaka bwitu ebisharo hamwe n'ebindi abantu when they should engage ninga bateke hamani byazimiti no kurinda obuhangwa bwensi wetrans baretse kubita gasha kwa Mike Atwachire na Anthony Twine.